ezaleo izongizo très important haina mkomoli yaishie. Haina mkomoli ujiundo unufaransa. Message ya leo une message ilo très important. Haukaya ngarjilongo zao ne faiblesse ya hatu. Ne ufenya wa hatu. Ne zijiri yo rito reagisi. Ne zifanyishi hao rito bulane matu. Ne zebi zijiri yo o wakomoro ho jimlifu. Nusi ya mazababi. Nana wazazi. Nana wanasho hatu. Devant toute la communauté comorienne. Rarenga uhara. Na ufenya. Ra utrendeza. Rangi uhara na ufenya aliutrendeza. Siono ya ukaya ngamjonambe. Yojibiwa yajibiwa. Yojotukiwa yatukiwa. Shanga mjonambe eziko ujiri hunu faransa. Rijibalio haufenya. Hamatsoni dhahir ya manyanyuho mkomora. Ahmed Benchek gam aminia ukaya ngono wanadamu wenji walo harmo rezo sosio. Ngono wanadamu wenji walo harmo rezo sosio. Nemana ujoja ukomate mafiti dawanona nirongo wao. Ekangu wabo ntina zauranda wewe ukomate onga wena zauranda. Wewe ukomate onidunga o video yangu gona zauranda. Haukaya ikanga we hazini actuellement ujokansi armashe isahani ngohosa. Haujokansi ngo pueneji. Haungo vremo mba plonji yaho. Shaguja jokansi uni komante. Ntina zauranda. Sikubali. She message nunga mchunu hurongo ze wewe. Mru hamandawi. Mwanamme hamandawi. Wambu mwanamme na saspurika uti mwanamme we mrumshe. Na mrumshe. De manza faiblesse. Shamrumme we ukajadid. Alafun ambenzo nsi hubloki. Ili ushe message yangu. Nanzuje nurongo ze. Wewe. Haukaya wenji na wenji wafanya direct klasi mtsana masihu. Mufanya direct kanga bonongo zajiri zilo très important. Ikango wanzu wambi ukaya wikatina zaurada. Gamu aminu ke fami hangu gwa obia. Imala ndiyo vanu hundo dani hangu. Gamu aminu ukaya je fais tout est possible. Gamu yeshi normal. Abwezo njo kwanza muhambi wewe Benchek Kariboshi Hamadawe. Mimi gambabu ntina za ufanya. Wewe unishilia ukomatonga we hazini. Haukekanga we hazini kujajongo wakati wa ukomate. Ujojiko santre nezisani za wanduzi hosi. Watukufu wa Komoro. Ye message yangu inu message haswa nirongozo wanaume wa Komoro hoji mlifu hao shasido wanawashi. Harongo zajiri zijiri yo. Zifanyishi hao harumase place devant toute la communauté comorienne. Ya wamru hamandu wemjomba wa Benchek wo sinema yo. Wamru ikaw yo no namba hanu hajorambi yo. Chaga ya josbuta jani himili ya beba nuwe kutsuleme wa babufu. Chango joka tsudo babuha. Pasongo joka njom koriji. Shanga mjikalme nrongo we hambavi. Gabotambu na ujili yo. Harmeti ya Faransa. Haso Marseille. Ha aksio yenda na ujili usikwa jana. Ya mzazi. Mkomoro. Yenda na uboha. Portefeuille devant tout le Comorien qui m'appelle. Laisse-moi. Porte quoi? Tu coupes un Johnny par. Porte quoi? Zohoza.
zoutabisha wakati kao harmaze communauté zilo hunu Faransa so Marseille ye communauté hamwa do balwana damu wenji do wanyanya swanu kwamba wahindi si de la dunga si wa Komoro si wenji chasi mafenya si mafenya adinga mdudinsa de si mafenya haukanga msubuti na be mitile kina miti fenya haukaya haina mbaba hanu na henda na hunda mkoma lutabishiwa nja parudaza gamjo mwana mabledar ne hadisi nja parudaza haini bahanu walo skandali ya mwana mkomor wanzwa deranjwa sijesila nja pa wangu sante kawaituila mungevanu haukamuone saukaya ni mwana mkomor sinaubulia mzazi mkomor atabishwa nziani sinaubutubulia mbaba mkomor atabishwa nziani nimlo à l'espace chez walo hunu Marseille wanijuao walo harmaze place presque nkokaya wa urambu waka setenam aboti chandrongo zenyi communauté ho winju wa Komoro mlo hunu Faransa ni mwabenuka ya winju hanyu na mwone haya like konyo nzima mfanye sawa na waluko hamba wahindi yaboga mjo harumesha tsonga he message ino si paro fanya message haruma page ya Comornos sila bel 2 metska usia si jatsi hundu juz omwezi ularakanu si hundu bagari ya kabala fijo lizingiza wakomori wenji wazingiza ngwaubala wakamla hibutura ukandahu sabano tsika beldome abade njaban butura ngabo mkomori tsu wona bahati hakaulwa wabanu ni wahindi hakalo ni wahindi ye wakomori wa mkabani wahindi wa wakawe mkomori awakabani shani mbaka wa upande ihaula wazabari wa mkomori ya bali ya 50 euro yenda funga ban boulevard nationali ya kanza ya hulemsi ya towe 50 euro ya nikao na uko uzomsi ya muhindi wanuko hamba warabu ya muhindi ya mulizomsi harenge 50 euro haharaya mnikomsi ulama bia nikomsi batunike 50 euro ulama bia no kujanika 50 euro habi 50 euro ngu tunik angalano mkobeba hutli haba nsonga ya kujanika ya mkomoro la haraya wa mlungu bala walisombiha wabaya goba liloba le boulevard national walibaya le goballo logo bala ubu angonja arme bâtiment chale goballo logo bala sumangu kwa onao sijilio imwenye nyasi wala hajiwanilia wahindi wakati miziwara wakomori wenji wakabala waonobo mkomori wala yatulaho mwani hula yabiwao yenda hata yakaziwa yani yakaziwa shumahunu yakanzola wayafe wakomori wala hani mwaka upande kwa jafanya waja intervene wakaujuha mkomori mzima Mwenyezi Mungu na mbariki yajuhe ya mele gobe zanvu yadisuwana nao wahindi hata watimizi kume ai wane ya mkomoro laka jaki la mna mdojo wakaya wahindi wano mafenya wanu woma fenya ye mkomoro labo ya njia ye kakaja kavunzane goba joka ye manyanyao la hafu na wote mlamuhusu na balamuka mtimiza armane da matimizi mogomiraru wakomori muhimi balaga mangalia weseni bo mkomoro ulo wao mnyongo wenzi ya pia mkawa upande manyanyasi hawahi havuku kajatole roho hanyongo nzaende zahe hojabala na bilo hadisi simatake ni nyoti pia ni makabana baada simatake ni mfanya mnyongoa mnibadingo si hade polisi njia si himi bala we polisi ya njia wakanza jua fanye temwa ni makabala maoneseni kabati hata ya intervenir la chief kabati hata inda temanye ni wahindi wala wahimi bavuni bala mwenye nyasi mkomori hakoza shehitwaka roha damu habalua helezahe ye polisi ija sikaba la mituramu sihiminga mwene polisi njajujwa utemanye ndogo ikawa na tuziwana ni makabala wanaume hamadani wanu mazababi na wanu maduhazi mnyongo nzia pia kamja temanye kamja intervene manyanyanya tsiulawa subhanallah
ngabo seni ya paro jiriti na place kafo mkomori yendabo ya kaula wani wahindi place kafo wasababi wenji wakarumadu hazi wenji wakayabo ye mkomori ula wa echi hadungu abo halema yabo hata deva toute la communauté comorienne wakomori kwa jari ya jisi ye wahindi waka wenji haruma watsano wakaua mru mzima finalement moto la hore mwabala wa echi matuja majuha ye moto hendo haonaba la vulvera jabala hajaha wafumu abasange magobani iso nyinyi mjiriwa ewo binadamu bwa Komori yesha hanyu hula maele mwede harmaze maulida mwede maele sinya za maele nyinyi kamjuka konyo nzima sikari jujone saka on est des hommes aussi rahane jaja harme hadisa mungu mzati mimi zambao banu haukaze aksue zinjiga ziro mala nukwaba boulevard national odomra ya wahangu gamsubutina mbe hadisi ya jiri boulevard national mkaya ho pia mono ikaijiri 2020 mkaya ho pia mono communauté ya kamili sosdera ka konyo nzima wajazaha kwa tungo tabishwa monzanini wahindi wano walua komoro watso intervene walua komoro watso reagisse mimi ndongo banyunyutsi hanya ya bure ngamsubutina be boulevard national ye masada bakoka yabo ni wandu madu hazitim de fieni gabo siku na kaya bobo haziju hangu na kaufanya hazi yabo heshinwa environ 16h17h hata si hibiwa kredi za €100 wabiri mzazi wakama sababi wenshi yabo mina kansi wa Komoro rika uhadisi mimi tunamuti kansi harmu hazi hangu pona kansi harmu hazi hangu ngabo mzazi ya nivila bala mzazi mkomoro hashemeza wala wanrege telefoni wala wahindi waili ye mzazi nguviro wambitsi mzazi Buhari nabo mina kaufanya hazi boulevard nationali yabo gamone so ufenya ulo boulevard nationali gambiro na langa midamina mwana mabala kwamba twahiri wangu kwa wenji ngo bala siasa dasi na batani zahema bangu wakati le mzazi ya vira mzazi la chemise ulanga telefone na balanga midamina muhindi gamumfanyo recharge katila saba arrête bomamba ngadi aba owanada mwalo waidi wanrege telefone siransi hasi silambeti desi sigare mzima tsada ziaranko ye mwana matwahiri ya sigare mzima na bala Komori pia ngo bala si sigare mzima timsasanya tsaba kuna uroha ekauja jo telefone ya mama toi téléphone là cinéma et mzima ba non c'est pas moi timzingara jao tsaba non tu peux pas partir toi téléphone wangu pia wazingisa wahindi wanu pia waja walizingisa bana wajuanza wa intervene shawaramba ukaya karitsushishi wajuanza wanje Buhari shawaramba ukaya sisi minazingara mzima msitongo mbili je suis prêt à tout ye mwana matwahiri hazingara muhindi ya mzima bahi ewezi wala riwazingara ye wahindi wajawala gwanzwa intervene kwa tujo wa intervene wakomoro waloba la wahimi shaka bati Burundi so leme dembabala hata ye mzima na wano kwa juru harao jabala zonode wakwaji shay telefoni itolwa haukaya twahira renge mzima hamsamiza kajamba nafasi mimi ye mzima timsasanya na bobo na mzingara shangamo mangalio jao haukaya mle anigunangalio jao shanja kamuhara deva tout ya huwa Komori boulevard national ye telefoni lawa waitowa kama javila même pas 5 minutes owana wa hemzazi wala waja wabala armu wakaza jua wafume si hibi wa €100 za kredi ye mwana hemzazi wala hamba wanu sambila kau hibi wa €100 ya he kredi hasobu banda ukawanila mzaza hango gamuni kwe €100 hatuwe €100 ya he kredi iyo mvanzani mwenese nya ukaya banu zinu namba ubanu gamjo hunda wanadamu wake Alexero rado hamba ulaba na mafiti mkaya bwenye communauté nyi wona ukaya tika ufanya hazi simakom ya peace et de crédit tika uvertisia wandu crédit na ufanya manu kwa configuration de téléphone
ye patron hangu ajaho nuga muhadisi damina wana mawakomori hadisi onrama hiyo hadi waza ukaya ngulibo sevre shamide natsonge hazari yendao hanifanya mafiti haremme la tabu hakuswa iba mina kapsi deva toute ma communauté et je n'enfanya ndim kabala mono simra mekode ozifubania dango bonse yoti ne shalia satsone saya ukaya baike yeye mhindi marabu shahoso ma communauté yangu kana ujiani pesheo mkaya ho pia mulaumu ya ukawotsu binadamu wo chef wao wo patro wao kejabidi umreme sabati mreme timabeshia mtutsa yazia kuna ujojo ni pesheo somo communauté yangu ni hazangu nifanya unga mwifanyo à travers la communauté et wa komari do ajo hula usekretiza sima kwa shale weka ujaba ngo jojo ni pesheo mtina uba nafasi ah tu m'as frappé, je dis oui, je te frappe. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Yem l'on a besoin hango, le patron, l'on a ma bandouahe, ha jojua ya wapo wa jani fume, hedeza hetinansa c'est des hango. Finalement ha jahan saha, ha ma désolé parce que elle reconnaissent kake subida ni pocheo. Yone heli ya mrumme. Va paro jamarabu yabo, boulevard national. Yabo gamlongo ili wado joka zonambao c'est nsumante. Va paro jamarabu yabo, hakanzama ke respect. Ya mzee watu mkomori yabo boulevard national. Si intervenait devant toute la communauté, ni makabo pia meze hanyo comme ja réagissait, comme ja rongoa, comme ja intervenait. Wala wajojo wanifume, wajojo waniwe, shabo na rongoa, wapanana mbani kwamba respect. Respect. Ngamjo. Iyo fasiri ya ukaya ni wakomori, ye communauté shikomori, ndarike konyo nzima, buwa zaza hatungwa hibioze telefone na rumazel bis. Ha ematwa nyuka bomono mzaza mkomora hibio ngambeze hanyo. Nyuka ya bomono mkomori gula wa mbeze hanyo. Nyuka ya bomono mkomori gula na imbeze hanyo. Eba ne shahanyula maele, mdungane mwede winji haruma ukumbi, mdungane mwede tsohole. Shani kamjuka konyo nzima monake mkomori woi, ye mzazi wengu tabishiwa, ni wahindi wanu, rajone saukaya, vanu ihununga siwa njamadani. Gamjo haruma hadisi. Au siku wajana, haruma 15h, 16h, 16h30. 16h30. C'est le boulevard national. Si kadamine mwana maabu papajo. 16h30 comme ça. Hoheda, wajam zadzival. Hambe banu, wanede mwala watsoka vala. Waono mzazi mkomori. Ya pasharma bisi, ili pasharma bisi. Waka wanaume wa komori. Waka wazazi wa komori. Waka muhidi ya romu hono ya rengi portofei. Ya hem zaza hatu. Haikopo shoni hasihi, harume bisi, vanu boulevard national. Yem zaze hasihi, emana mshotu hasihi. Hambia wangu kaya ula harenge portofei yangu. Yem zazola katusubuti ya dunga ula manadamola. Yuti masi yajomba gabo hinza. Shamta ani jioni. Waki wakomori. Waki wakomori shihuna jana. Wakibala. Yemzazola wabi ula harenge portofei. Waki wakomori waone harume bisuka yemzazara ngwa harume portofei kwa harume portofei kwa ja intervene. Yemzazamba uka wayange portofei. Ye shofera habu omlango. Yemwizingu somonsi. Yemwizi hasihi. Yemzazi hasomonsi. Hambia wakomori wadobana. Sabone hange portofei. Mwangu hamenda ni place kuja boulevard national. Waki mazaba biya bonangu meduhazi. Mwene mgumzazi mwene mshohanyu mkomori. Yarengewe portefeuille yae devant vos yeux. Hosoni manyu mwene mwizitsu la godoza. Mumbuli yekweli yendeza. Mumbuli yekweli yendeza. Yemzazola ele foutu. Yarengewe mba portefeuille. Emerolwa ya kayabo. Nembeza papiza isa kayabo. Zirango kabatsa tamzima intervene. Uo usuzi. Munjiliano wabadzima wangrabo. Honte à vous. Place du boulevard national. Si je parle à boulevard national, c'est là où que je reste. C'est là où que je joue. C'est mon quartier. Et nous, et quand de voiture, il y a chinois.
Yaweka tsamba lugwa madizo ulisa wangu maduhazi na mswamba wakabo do ajomba hatu kwa jashinda shaka mazababi mke yabo mwene mrumza tika ulanga ge portofeuille sola ngodo zahe dizo ye mwenzi ya nyongo wenzi ya ngodo zahe wahime wanadamu nezinkalizi na mkoba zima wanlabo wadohenda maze plason da okansi helinu uhaba mafiti ya siasa kwa na uparo jojuha wahimilie mzaza hao manamsho hao bomroha wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi na Mwenyezi Mungu mon frère c'est pour le boulot wallahi na Mwenyezi Mungu ye wahindi wanu wako uhibiweze zato maze bisi wanu kwa tina hata mapapie kwa tina hata rongo zao kaitse ukamdu katina papie karanti baki na utsonga kakusina papie kuna utsobe wako moridari ngwanzo gojojwa kakukana papie wende washitaki gojojwa kakukana papie wende haki yao shasa siljianzi kaswana da mumafenya soko mori halmwane de mwakabo kakabati mdudula papie jo intervene kadiransi la kakonyo nzima raranso ufenya ze arazobili za boulevard national uwadzadzatu wa uhibiwe mikoba yao gabo manyanya sensuyo hende harmaduka na ka boulevard national haulumbayin kajarejezwe mapesa hende ya intervene hadai wabaya yerido wakanza wa muwe waka wakomulabo pia kabatso intervene haikaransi baurisa raka masolidere maransi ya ukayamide naruma haini mruha ruma na haini mruga na usukwa na mransi wa ufenya wa Komoro na mransi la mwerike konyo nzima yo ujuona manenya mkomori ngutabishiwa mruya hime ya beno kena ukiri sharji hansa ukaya mimide na pula nje ntume hupula je utume c'est vrai shabe ujoka ngojo jwa utuma kakuhundumane malila ufe wirensi hokanziani wone manyanyo mkomori ngutabishiwa udazi kaku intervene mki wanadamu wenji mwoneka ula mkomori mzazi mkomori harengawe telefoni ni mwanadamu hola kamtufanya hata mba intervasia mawele sauka ya kena ukiri vanuwa mwele sanuka owahidi wanuwa mafenya gaba usiku tsika harma aredobis boulevard national waka wahidi wahidi warengea manamshe mudu shati mkomori ya telefoni wabiri mwanamme mudu hauna debaila wahidi wala watu waba tilami na bale mzima ya saya niko ya telefoni ola haranga nike manyanyo ngwenza godoza ye mudu ola hahimi banambie bwana mshe mudu laba eza hunrahinu hamabia wanonda de telefoni ola kaja fado uzisa hakawa eche ola senegale hadunge mzima ola hamre mema kode bala hata kabati hata mzima intervene mimi bona kama na tideti himi mswahima sabano ya pas de droit comme tina droit mji wakawandu yabo wanabotura kutlawa namdanga lewa ani wakomweli mafenya tunamukuziransi tunamukutlawa botura isafiraho n'importe quoi shati himi bana kabati hata mhindi mzima ya njia ye telefonika ubaliwa iji ule janiki wa binti na kuchililia kamtwanza mfanye hazi opwe hanzar mabiena na sohar na ni wakomori wanu wahindi wako karmeze bus ohibia wanu tiwangu walona mapapie walona mapapie shesha hatu siwa Komoro riunjiliane rike hawenji armazeni kumbi razine rike hawenji harma mabangwe rike hawenji harma maulida hezen tibe nezen sohole rendera hale zinde zimba shaka na parojo kankonyo nzima wakati kawo yemanyanyuho hede na uhundwa ni problem waka mzima bala mhidi gumano na mkomoro kamna wabulo waili wawaneka ngwa wailo waili shabonja wahidi yabo basi hamna wakafabina wakomoro walo bala ngwa joka wahunupi na minga muamini ko wana zalar mwetsino okwa kubale wahidi wano watabisha she problemu nda sima general janumen na wala wajahale wazala komoro na mletso ufenya riki wanadamu wahanzana riki wanadamu wapenzana uona manyanyo mkomarungu tabishiwa uhimeshana mbola ukemrumme mretsi bamimi wallah hunu Marseille
wanadamu wanjuao wauramba ukaya turamu heni vanu yaliyo ekanga abo problème mwana mkomori yo intervenir direct so henda tokantura tukabo turamu do jime feba obala zonone je m'en fous yo ko usiku uja yeke na kau paroshi na iklawe ikaija ngashi jonjia ekakashi jaja kashi na unjia gabo manyanyasi yo usiku tsikaya hakaubiwa hale mambuli yo boulevard national yata yemana na intervenir yemana mimi na tunjahil wodi ya provoke hadithe na halewe hakawana na muhindi wa muhimu ramba ukabatika hata mzima ujonjia watikata mzima ujonjia je suis en direct gami direct umuhimu rihimi bala rijwe kama nyanyasi kanaoshi na reme hata nzima shamlu ikawo ya meguja tsahe maesh ya jadunga mdumui ya jati kaya zahe unavini katuje fikiri katuje sikini heli usiku mtongoranga heli hano usiku ajoba akishwangula na sandeli kibulu umuhimu wala tutoshononde ya timtinzi rihimi yabo rambano yedi ya provoke halewe hulewe na mwabulo wa ilo muhimu wati nji hata mdu mzima wa alaikum salam frère Jibril wati nji hata mzima s'il vous plaît na rikerav bemzazar ikawa usiku wa jana boulevard national yarengewe portefeuille wakawa naume wa Komoro wakawa watu wa Komoro yemzazamba ukayolanda ge portefeuille yangu ngondo zahe matu intervene uwo usuzi uwo ufenya ritijensi ke haziatu do uzila zemba do hula ntile do hela armaze mawlida za nyikumbi do hela armaze keso na kwa nada mwa ukashana mboda alfunga na mihono rikesa wana wanyanyasi mafrike hamadasi ya ujona mwanyanya mudu akomela rijuhe mleti wanaswapu kwa tabishi wao wazazako kwa tabishi wao mabisi gohundo mdu ngabo siku na paronjari mabisi tuono mdu yerengeya mzaze mkomori portefeuille simabe mzaze ula sabao to portefeuille alafunga bomba beka unika moral ambapo tira ikahuo no mlungu hibo mlu haibia mkomori hangu hibo mabisi mbuka rongo watabano haba utsirongo ukaya wala wafikiana waurambo kawaidi aribasa wajua hulida wale wahuwa sababu mafu ekazumba ziumba yo harma bis hay karkara ndo ukana baraka rakara diraka konyonzima raransi o ufenya bangasi wenje harma tsinu gasina mabango menje harma tsinu o wahindi wo na kasi wenje mruyo na mru abo he portefeuille yahe ni muhindi mru na intervene ya unesuka ya itowe adafumbulie matso umlongo se shi usio ngujoka muhara hey na reti basa papa risijoti ke zatu de riloni nda usiku wake ukumbi wake maulida na dira netsole gamjolo na gamjoka wenji wa utoa baba a commentaire bidon d'insulte chacun na parole so usubutu hanyu fenya ulantsole tu chaka mtushile mimi manena behelido wangu pia ngwani jua o miti mlunko utataya ni manena mwikaundo harmwe mabango je jamais laissé quelqu'un étranger de nous faire n'importe quoi j'ai jamais laissé mu intervenir hauba heye mlu amekaya tula mu iranti betanyao babo kama problème hunu si huona wo bambaya j'ai jamais laissé njaparo ranti muhima nuwanilia idrapo ya hangu hilo de mkomori mchoma na ngutabishiwa de mwana mshangu mkomori mchona nguderanjewa iyo de drapo ya hangu hauka iyo de damu ya hangu pourquoi le masuzi pourquoi wana damu mafenya garando harmo mabango mdongo henda mokansi harmo mabango ya opia mko kabazima nywa komori yefasira bala hindi yefasira ndu kabazima harmo mabango ula unanya na ubwazima wacha problemu vala intervene sonsi pia rihime rabe no hauka kabati manada mumhara hamadi wahindi wanu wahara shawo bala zononde shawo laisse que kutimhara mwambika non je perds pas toi
ganjo paso manyo olewa mpushie ngujoka mhara shatu la mungu juhenda boulevard national ya parse wahi di gwanzo muwe wakomolo wake balaka wepale ya bola ngujorenga mvu ya lulile manyanya sende zahe si wakati mjo uhima haukanga abo usiku nzima rahima wa usiku rahima wa uka usiku hindu yema na wandu waka boulevard national wahima zabari wahimi hasi wabundami gamrudina abe paswe gamjonishi abo pea ngabo usiku waka moto de sola ivoria hakawana na muhindi ye muhindi huo wakawana harmele duka la heshimwa walao haheshimwa walao hobonze waremana bala hata silawa tsihimija wakawa hindu warambio hula dahari wala ngwa mjua kanza intervene si wambia na mletsi nyoru mahimai humroto usuzi rijeri zima bwana wanu waili wanu watsinje buhari wala wakaunilia beso wakaulia hanyo hangu wakaunilia wajihundu wajawa intervene wabia no kanomba ni nafasi na mwabuli wa wane musiha usi wallahi na Mwenyezi Mungu wole usiku naona nusu ya masababi wahima waraambia wahindu kaya musiha usi na ulasi mkomori wala wanu na ibala ola ivoirien wabuli wa ivoirien wala harim memu hidu la paso manyo she wakomori wakabala ne mafriko wanga jina retulia goba rifanya cercle sababu riwambia musiha usi même moi je parle à ma bouche riwambia kaheno wakati mjo intervene on va intervenir na mwane si wajikorishi wole usiku naona yabode helinu jusqu'à kabwa komor wazazatu nga tabishwar mama bis wazazatu nga buhausa telefone wazazatu nga deranjo nga buhami koba wakamkomori na intervene risiki wanadamu mafenya basi nga siwenja armenti inu yensinu tia hoa hindi wanu inu ya Faransa rija hunu soti pia mleto nuka ya ntina papie walo naze papie ngo yabo ngwa onawe zijilio kwa tu intervene biga mnaboka ula mahala jagamaze wallahi kejajo kiri ema sababu walo yabo wajojuha gamu amini kahula mahala ni jagamaze kejajo kiri ya mbaba bila mzatiba na ibwe telefoni ema sababu walo yabo kwa jajo kiri gamu amini kwa jajo kiri na mrenti beheni ala ohai rajahar ma place publique ja boulevard national lowa zima hadisio valabi dilke konyo nzima shanga joka bala wono mkomori nguulawa hawono mzazatu abu honkoba mlwake bala be hanyaka upande e yabo wo mkoba zima shinahu karanso ofenya baso sipiari ruma shahaina mzima harumasi geona usiku wa Mwenyezi Mungu yajoka mtamani geona usiku wa Mwenyezi Mungu yajoka mtamani na roniso wa hindi wanu ya ukaya no on est solidaire yo ujona manya mkomori na tufanya mba intervention na mkomori na tsulo wa yafe na mkomori na tsulo wa yafa mbona tsulo ukaya mimi tina ufanya intervention na ngami muhara tina ufanya intervention na tina papier kamransi mimi ntsina ngamli mwa bien ntsina kamina za procedure zangu ntsina papier tishitakiwa tifanywa message ya hangu zamani wa holo komisaria baada mdongwambia wandu wakawe mabisi wadofahamu ma contrôleur si para commissaire yatsende njeda gamila ngami komano je suis là msifalata anjoda yanyangu bahari turama katsina papier gami banu je suis là si para au commissariat tsende sambilo ukaya hariba ngono ngufanya jao sabawi chanja paro c'est vrai mufanya video zangu za actualité za Komoro nurongoze communauté yangu olewa waniro atutele zangu wanibeha wansisi Komoro nujo wone police c'est de twani kemihon ngabo usiku ngabo mru ya ulowa harma nyumba na doka ya beldome mru ya ulowa magoni hangu sila wane dina ule sandwich c'est de tulie sandwich masiu ikebab gamjo zangu si shiye bali mru ya maba ho henda tsene tsihundu ye mru habala mbio hata ndada ngwabo magoni hangu hafia wala ye damu yelela simshili ya tinjia honda nitiba ya tilala honju hapo tasi tsihundu polisi zingi zemna ani yemna place wala ontipie wanangalia tu peux passer si nyongwenza tele zangu wanifanya wansisi wanderange wanirende kamkara dirana tsofenya ngabo siku na homolala
Sila wanga mondodani nendina dale. Sila wanga na hule pizza. Gamre jay. Sija tsundu hulanga po control. Hauke zoni hila ila zoni wa benge swafi. Wanuzi sa papier. Ça m'ensina. T'as pas? Oui. Et tu vas où là? Je vais aller chez moi. C'est où chez toi? C'est là. T'as pas une pièce d'identité là? J'ai dit oui, j'ai pas une pièce d'identité. Est-ce que wan sisi? Wanibuli ya tsele zangu. Kamkara de maratso fenya. Muna tselengia ukaya mide na haja nuswanza nife. Mide na haja nuswanza nife. Mide na haja komori. Mide na haja faratsa gamanzongle jena uneze fami. Hani mrunge no usiku wa hebu wa komori. Na rilensil kema solidaire. Riju herdo juanili harmaze place. Rohunga mkomori ngutabishiwa rihimi hakonyo nzima. Rohunga mkomori ngurandwana rihimi hakonyo nzima. Rohunga mkomori hametewa nguulawa rihimi lame no. Kanamba ni nafasi. Rohunga mzaze mkomori hazingarwa. Ngutabisho kwa zatu ngutabishiwa uswafibu watukufu. S'il vous plaît. Wazazatu wenji utabishiwa wabu mikoba devant toute la communauté comorienne. Wabu na koja paro intervene. Waju ka proteger wazazatu mba. Yoju ka proteger manyanyu mkomori tsutsindasi. Karfanyana kakonyo nzima. Karfanyana nzana bonda hukana baraka. Maransi wa ufenya wanyu gamjoshita mketse armaze rezo sosio mdora uwa. Na menasi gamjoshita mkomate mrideye. Mjuhe ngabo shuhulina hu flispiati. Ye midinjia na rale maile. Mwede makensi. Mchicharaze nema jimsi yantibe mlemcha sese mba orohaba la wone manyanyongu ulawa kuna ushila wa mbukaya olatiramu olade mwana maa na ni intervene olatu mwa hafu izo kamtusifanya yeba no fasila mkobwa zimahinga menjaba mlanu waniliye parce que mitiki muju wanilia s'il s'agit mkomori anjanjarma ya vie privée hangu mlungu joka à l'espace dans les réseaux sociaux do hambeja. Cha sur place. Nkomoro joni himili ya wonja jumba nafasi. Yiyomba byangu kwa jwa. Ngeljirambe mjeni. Mitsile kubali. Usiku na himiliwa ni wanama Masenegale wakanza waniwe hasilabu de message na paro transmete. Njaringu ngatswa himilia na minja banjishlanwa nao. Shanjajo kubali. Wendeza hoka waonoheli na kaujibu. Kawenge kapabu. Bakil jomtimizi. Shange kapabu. Karatsi ranatsi wundwa dingoni na ufenya. Ya kominote ya hatu ya kanasheo. Rauneso wahidi wanu ya ukaya no. Mbapi mafanya mfanya. Shabasa kanomba ni nafasi. Hey. Ndugu songo vila bahu nyaone mzaze ula. Ula nrege telefoni. Ukawa upale. Ufanya mabala kujao na yana tuif. Ngawa harma bisi. Uone mzaze wa ihadiso. Nsone portofei. Olio ya hamba ukaya. Ye bisi kabatsi mrusiho. Na rifuye pia. Risahe telefoni. Ya wakati wanada mungu wajuona ya ukaya wakomori wakwa jiransi shema no wahidi wanuarengavu wako utabishwa zaza hatu yema wahidi wanuarengavu wako utabishwa na shahatu na ukaya waujua wana ukaya mkomori ye mhara no renge mzazi uye telefoni haukaya yema ne suje na ijaba nuleo hindu dezajiria ye mzaza hatu mwanamsha hatu usiku wa jana ya pashie bis ya wasuli wanu boulevard national ya rengewe portofei harumwe bisi. Yamba ukaya wei hamrenge telefoni ya one ya mrenge portofei ya onaka wei hamrenge portofei. Omrenge portofei hareklame. Ola bwana renge portofei heda himibo mangoni. Usungogala ula mzazi. Ya mzazi katsukuta msengelea. Uswaba sabu hamrenge portofei ya hangu. Wanede mwaluba la pia kabati hata mzima. Kabati hata mzima. Harumwe bisi lana waka wakomori ya intervene. Bon chauffeur, c'est un voleur. Il a pris mon portefeuille. Et le chauffeur il dit, bah, et ben on a demandé à Boulom Lango. À Boulom Lango, boulevard national, devant la communauté comorienne. Il y avait du monde là. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Nam je suis dit Zambi. Il y a mzazi hasi hobon sila ina ula munizi. Habi ondo aluba na sabolanga de telefoni. Woma na mshe, c'est normal ya kimuhara. Yati suive maname. Raka jioni watu kahizi. Wakomori wala kabala pia nulaka wa upande. Ngorama kwa tisha ezo mzazi yambao. Ulanga ge portofeuille ngondo zahe. Zi. Ulanga ge portofeuille ngondo zahe. Hata ula mwizi habale portofeuille hende zahe watukufu.
Ola mwidi abale portefeuille hendezae. Oui abale portefeuille hendezae. E abonyi nywanada mugamdongo jamo kati abo mofanya. E banu shimtono mala honi hanyu mjama ze place mketi mfanye. Mkalie hawingi. Siasa. Shaka mjona mwanamshi na mwanamsha. Yarendo nayi. Udazo fanya makutuzuona. Uone mzaza bane mzaza. Yarendo nayi. Ufanya makutuzuona. Uone mwanyanyo mkomori ngulo. Ufanya makutuzuona. Yana tuif. Une communauté fantôme. Va nous ma communauté kalbosha uje. Communauté doit le ma solidaire. Communauté doit le konyonzima. Na loni so subutua hatu na mkobadzima hatu ba komori. Liti jensu kom mkobadzima hatu do hendala do la maele haina samedi na vendredi. Kom mkobadzima hatu do fanya zenyi kumbi. Kom mkobadzima hatu de ani de zema shuli. Na rifanya mkobadzima hatu heni jori hunda rikebadzima. Rekanjema rekambi. Rilujo wazale. Rendera tante zendola. Ruwele kabalo sani bataringa njonga na moto ni mlole. Shahola wavala. Das. Mkomoli upansa mzaza hongu tabishonzi yani. Das. Mimi kena uparo jokio. Na niwa rudo ni kazi za majumeli. Ruwele ka eske turam. Eske turam. Le jour qu'il y aura un Comorien. Ika ngujo tabishiwa. Ngujo daza. Misiji udaza. Yahweh Katsamba Boulevard National, c'est mon quartier natal. C'est là où vraiment que je vis. C'est là où que je reste. N'aba du hemzima yabe ratizen la bobo tulam. Basu kadas na weba nukuja paro intervene. N'aba du hemzima yabe. Ruone kabana wundra tamzima. Hauka mika kubali mkomora tabishiwa. Mais on intervene à 100%. Chaque mjon hundra zemvu. Ça gueule dans les réseaux sociaux. Gamjonga zemvu, mketi mdohabe batani. Gamjonga zemvu, mketi mdohabe mafiti. Na mkobadzima wa siasa utuna mradi. Shaka mnaoparuka wadzima wakati kao. Huono kao la mwanamsho hao haboe telefoni, haboe portofeuille, haboe mkoba. Kuna ujuha wa manoke na ukiri. Uone mkoma ni ulawa, kuna intervenu wabe. Non. Laisse. Sinon on va se tuer tout le monde. Duambie mwanamsho hangu. Ikao siku wajana. Haboe portofeuille ya. Deva ya wakomor, wanaume, na mazababi na wababa. Harimwambia ya ukaya, himida mnyezi ngubia hurenge telefoni, ya hurenge portofeuille yao, ngujo hubelia hatamubango ni kiyama. Himida mnyezi mga ukaya, si ujika za wanaume wakomor, hababu wa bwana mafiti. Shasi kajone sa oundume wa hatu. C'est ça mon frère Fessoal Beaufrère. Si ujone sa hababu waba, si wangu wabatani, si ujika za hawu komaterimbi, vous a commenté insulte. Shoko na uparo jofanya mkobadzima na mwelewano wa ukaya singa si wenja rumeti ya Faransa hunu Marseille karna ubulia ritorari ilani wanadamu wa pewano. Oui manama shakri. Na rikebadzima roneso wahindi wani kano sidekina harmo mjiuno. Na roneso wahindi wani ukaya sidekina. Santi jende ya ukaya no mimiti puwa wanu mimiti rumane fami wahuzu mbena ziunga wahuzu dhahabu ya bobo na ja Marseille na una shakri ya ulawa o na nikauhe upande nifanya mansuona hozo ne manyanyu ho wanese communauté kasinga siwenji haukaze communauté zilo unu Faransa ngasi parmi no nede mwalo wenji ngasi wabili. Dans nos frères algériens on est les deuxième communauté. Zabaringa tujo juara nzana watukufu. Pourquoi tujo juara wanilia ulanga wa hapa? Pourquoi tujo kama solidaire? Sa tujo antika sisile wahara. Sha si wasubutu wa ulansohole. Gojona haruma ze nyikumbi. Usikubaloma ulida si huenda wenji. Vanumi huenda. Wakati, mais pas à chaque fois. Ranguna jahunu Faransa hamema ulidana henda ya uka jatimizi hata mane desi ya umailimara nenda nada mansohole mide na reda sedeti la mensohole nentibe iyo si uka wenji renderi li sohole la mensohole ya wata watina hata mbapitie sohole na manadamu. C'est ça. Shamjam jihansi ya ukaya ngapso watazapo watujude wemba za portofeuille monziani ubu haza mikoba monziani wadunga wa ulawa
ya bukarna uparo jojuhara jonesa wazaza hatu akabia sekurize imani wazaza hatu watabisha hokaya worari hohibi wahidi hamanda wazaza wahidi wasudu tsahuwa komori pasunga jokano tante mzaze waitsi mrege telefoni daike hani wano kabati mkomori ya jo interveni wakomori pia nga jo baze hanyo ya bode hello jusqu'à kabwatu kof eba nurke hello hata tsulai eba sitsuanada maonese valori hatu hono eba sitsuanada maonese shila shoshatu hono shaswanada mukaya suka wazima haruma usekuwa tsole suka wazima hautsinza magonzi suka wazima haulantibe suka wazima katika ngardama mashuri c'est honte zinji na zinji za jiri zijirona hii rakaubidi rijue kelkonyo nzima rune seula ukoli waka shamsobalia uhara na ngomi jini hanyo hata ujamanga manyanyuho ya ulo wakakusubutwa intervene manyanyuho ngula wakakusubutwa bano arrête ngajoma bianize kweli nemrienge on s'emballe na riprotege wazaza hatu armaze arrêt de bus na riprotege wazaza hatu armaze bus meme kati njarma bus mitsoba kana mkontroler wazaza mikoba hanyu mwizinga rero nabo mitsidori gole mikadoro ngashkomori mulungu ashizungu mwabia na mzingare za portefeuille ndo mzingare za telefoni ndo là il y a deux voleurs dans le bus mais uzamba misilo nanziro ya wewa ewezi wawo ubwe matosho mafo il a qu'à venir ndugu jwa la besho ndo hodingoni hauya chipomba funi shani mile face à face amjoleme ya mando kama na me yote na reme ya mando yekani na adversaire akadia mkomea yo ureme ya mando dahina mkirazi mondo hukana baraka communauté nitukufu ya Komoro na mkirazi kema solidaire likenkonyo nzima rona manyanyasi ngula wani wahindi yekangu wano na muhindi sava yekangu wailingwa wanao sava sheka basi waili wara runari juhe rone saukaya on est prêt à tout. On est capable à tout. On veut se affronter homme à homme. Otowazono de assume. Pourquoi pas? Utujoshi la wambwesho no de wa anu wamtsinzaye. Ya bwezo gamjona ya ukaya. Ya umakalima shibatani. Na nimjo ukomate nima suzi nimjo hamba jau. Haukaya nima fenya. Nimjo ukomate mambe hai no. Wenji garone usetabu sijuru wajazaharu. Ngwatabishi wao, ngwabuhawe mikoba, ngwabuhawe telefoni, ngwadezi wao, ngwasindi wao. Devahe wa Komori wa ukayabo. Na lijura benno. Na mimi ngamambo. Nobira haruma plus. Sono mkomori hatabishiwa. Mzazi hatabishiwa. Haumana mshato hatabishiwa. Si wano anada mwaluba na wadaza kwa jarongowa. Ngamjo mfilmeni direct wanru waone. Ujoka na mvungu johima wane nami. Hauya ni uwe. Sha wallahi nga njomfilme na biwandu wanada mumafenya yika wakabano wane mkomori ya ulawa yotabishiwa kwa jajusa wafanya mbai kristo haukaya wa usiku ya mkomori ya tulaban boulevard national ne wahili wakaumua yekatile mkomori mzima ya intervene ya remale goda ya njia jokema nyanyasi uhafu haukaya wa msihita wa mklia fili ya kura hunu wa msasanya wa mlazo wonsi wa mkaza na shuma omwezula rakano wakanzo wa mweyafi wakomoro wa himibala pia rawanawasha rawazazi wanawasha kwa jajoshi na wafanya marungu sha wakaushemeza hewe manyanyaji ngufo wanawasha wakayabo wakaushemeza wakamba okay manyanyaji ngufo wanaume makaseto wa himibala kwa dongonga laja manyanyaji ya ula wao wakaula wa mzima yedi mele goba za mvuma na mkomori yaliso wananao au kaharamba ukaya manyanyaji ula ngujo hufa nge wakati la ulaya shinde ya juhe ya respire mbabi wafanishi himba skandali wanede mwaje pia wala kwa jasubutu watu wa zonode hauwa muwa ya hafu shapo ya himwana mawo ya nyinyi mwakawa la mwakawona eske wa binadamu ede hello jusqu'à quand communautaire lo wenju hunu faranta ranzana oha ni kumbi na maulida nsohole na bahasha shaka twanza na wakatika uwaja taabu katiko nyonzima katika uwaja taabu katiko nyonzima katika huono mlungu ulawa huono ngutabishiwa no na mresi ba ulisa mwone haya na mwone haya
na msikitie mkusurenga ni mabioni na like konyo nzima na uwinji wajoka uka kontro ngajwa bahayi siri jari tume ya tuja tumendo so se pia riruma sheka hujaje utume hunumanga ha hujaga msongo utabishwa ngojoka utumaji kuna kaushida utume haukaya ngojo baziziwa ekadonza mwensense message hana usiku patron hangu ngusogo ni pana ne denara gaz ça donne le laissement parce que mitsa zambu mjewi usiku antole baba batsi huremeku wazifubani shabasa no hija ufanya mafiti ntinaona nzuro hoba yale matsomaili yabonga moluka ya nsede paso mjo ka patron hangu ye agité na mimi bangu mitsi kubali yabonga moluka ya ketsina manani fanye yabwezo njo kwanza na behindo na respecte shosha ikaw Mwenyezi Mungu hariba ruonese personalite yako ikaw ngasinyo harumetsino ruonese ezevuza ukaya suwandu wakonyo nzima risijihetsa ukaya wanenda mwaruona au haruma wakati wa furaha waruona ikaw ngawajo ukashari ruonese ukaya on peut pas laisser les autres communautés de ne faire tout ce qu'ils veulent. On peut lutter, on peut manifester, on peut se combattre de notre origine. Yule ya bibi. Chaque jour, on a vous a Facebook, on a tout baba, tu la mujau. La bongo zéro. Homo place nous connaissons tout toi dit intégré. Homo bango ni connaissons tout arongowe. Homo nzia ni connaissons tout à lutter. Ngo ona uzembizuru akomo kwa tous tout maxi jao. Miminga njozamba msikitie, mkusulie zero hozanu. Zinjie gashi zero hozanyu zinjie nkutsu shaka mbenu okaya mazababi wanaume wakomodo mlo unufaransa na like konyo nzima ba deja owahindi walitawalia owahindi ngwaliua wakatika ngwanzao owahindi ngwatabishwa za hatu monziani owahindi ngwaboa za hatu ze portefeuille owahindi ngwaboa za hatu ze portable heli no jusqu'à na ninga nyabuga mwana Mwone za jirija na boulevard national wakawa komori ya mzazi yabo ya portefeuille batsunga hata mzima ya intervene ya boka ya mnikema me portefeuille shama mbulie mwizi hata bala endaza yele lo jusqu'à quand na mkera di mtitabi hizo namba au mwelewe realite na mkera di s'il vous plaît dami miti essaye ti lutte devant avec des réactions mkaya bomono la plupart ya mais que je réagisse. Misido ba mdu nafasi hata wali mdu mkomori honziani. Misido ba mdu nafasi hata mbeba mkomori shonziani. Misido ba mhindi nafasi hata bishemzazi mkomori honziani. Zinsindizo wanu bonkowa nile mwana mkomori la mwere sosio. Même face à face. Nous amio wa hindi kao. Arrête. Si tu oses tu vas voir. Vas-y. Mi uzamba nga mzijua. Ya bon swami walo pariwa ni amini je m'emballe. Nswambi walo liwa amini je m'emballe. Gamambi walo Marseille presque boulevard national. Watemanyo ka enga mambo nraba nga mambo kweli. Yoni hadis wakomoro watukufu na mkeravi like konyo nzima rona manyanyasi ngulawa daike karnaka wana shana tsojuhar shemeze lishangaze ni manyasi yavuke wakomoro watukufu rona wazaza hapu gwatabishi wao ne wahindi wanu harumaze aro de bus ne mabis na intervene ronese osubuti wa hapa na ronese haukanga saharmatsi ya rambansi etat de droit mwono kemzaze ikaubidi ye chauffeur de chauffeur langu voyabali ya ishaka waharange mzazi wa portefeuille ye chauffeur ikaubidi atibuwe ye bus shahabu ane muhindi yendeza ye muhindi asovonsi mzaza asovonsi mkaya bomono bo muhindi ndao zahaba le portefeuille ya mama kamjajuha mwa reklame oui na oui kamjajuha mwa intervene shaye muhindi wala harange portefeuille ya mama hat ya himana mshahat ngondo zahe mkabala mono buyabala ngondo zahe kamjajuha mashemeza kamjajuha nywanao memwabarini ke portefeuille shahaba le portefeuille yakana ya carte bancaire yakana ya mapesa yakana tout ce qu'il faut bala ndezahe mkansi yabo banyinyi de malaika wanazidakani manazidakani yo ukansi wa hao shama nazidakani kado jam public eka jam public gasidangwe gasiwenji garahadishiye shikomor valahani jo jabala ibili rijwe rjuanili
izo minga mjo uzamba msikitihe mkusurihe jimambali. Izo minga mjo zamba mnienge mnideteste nga mjo zamba. Wa usiku njouzi ya kakanzamba de usiku mnyezi mga joni bayi hanyo hanrenge roho yangu. Shara ili nga mihai nga njo hameze ndao na hii nezi change. Haukahunu ndi horabidi rijuanili ye banga sujenini. Ili luhunda zi haki za hatu. Hunudu habidi rijuanili ye banga sujenini. Ili respektewa. Hundu habidi rijuanili ye banga sujenini. Wajaza hatu wa respektewa. Hundu harabidi rijuanili ye banga sujenini. Wanasho hatu wa respektewa. Sheika nga webala. Wahindi deja ngwa juao. Vano wahindi ngwa juao ya ukaya mkomori ye mhara. Na vano problemu kwa tujaro himili ya simazababi. Mimi njaparu mujwa bala mapesa. Mujwa bala mapesa subala telefoni bili. Haukangizo bili. Yenzima mwi hansangane pweso tito wajawe mnambidi. Tito si hansi komsa. Mruna tante ya rengerone. Me utoa ti hansi. Ili nuone yo joro mhono pweso. Nuwa mabe ya one kuijoka mkasi. Me uhansi. Mu provoke. Kapatsa paro ozi. Na uwa unakamuto telefoni. Si hansi. Tito pweso ni tito wenza. Kwa japaro subuti. Aukangu wajua wangu. Waofaini yao. Wajua robuwake maname wei. Wei maname fenya. Wambazize. Ngaba usiku manyanyasi mkomori hunu Faransa. Il a baissé la 2019-2020. Mnyezi Mungu. C'est ça, Jae. C'est ça. Et mwaname uo hapashia harumabus. Waka mwanamshe muhindi. Et mwaname uo harihangali mwanamshe muhindi ola. Homangalia. Ye makope wahe wakarma bus. Wamena se mwaname ola kazabandu wangalio mwanamshe uo. Ya Latif. Hari atsangali. Ah ben non, j'ai pas regardé. Rihuono. Ah ben non, j'ai pas regardé. Waka wanaume wakomori warma bisila. Ye moto hawaswili. Yaba mchojo dinero jaitena. Yuho boulevard nationali. Hawaswili hasihiba ni boulevard nationali. Hosiaba ni boulevard nationali. Wale wanaume wale wakawararu wasihiba wa mdungu. Waka wakomori warma bisi kwa jamambia ukaya. Bumana, ridi uhime yabo. Emanyanya sola olio ya uhima ba boulevard nationali. Heni joka umurazi mwunde. Kajahima boulevard nationali. Hatsinzingu heyo zari hoshu. Hayari hoshu wala wa mdungu. Wali wa mre mebala hata hafu. Hafu direct. Wa mtimizi. Bahari hakawa hangala. Manamshe muhindi. Hamangale kelini. Wa mdungu. Wasi harme bisi. Wa mdungu hatabanuri hoshi. Oliyo ya ukana hikma. Besenda we ajali ya mdu. Ya mauti ya mpara. Ya himebala boulevard nationali. Heni joka ujilizi muhunda deva wa komori. Shanyo nguwenzi ya nguheyo zari hoshi. Wa mdungu hula wa mre mehata. Hafu. Renderizi. Yema na hizo zafanisha hiri. Dabuaramba ukaya si wakomori sisi konyo nzima. Si wakomori si mafenya. Si wakomori si karihimi rajuanilia. Si wakomori si ujwa ukaya buruono. Manyanyasi ya ulawa si kar intervene. Yode manu wanadamu wanu warenga mvuu. Yode manu wanadamu wanu warenga mvuu. Chenu wakati rjou reveye. Rihimi amaze plasi. Ruono wabiri muhindi. Yo ujwa mkinisha wangu kwa rongo wao. Ganhadisio wabiri muhindi mzima hamena swana. Ishia. Na mbezi anyo zani. Wandu piezi. Wadasa. Si parokabo bangu. Wabiri muhindi. Oh, waze, gol de l'ange, tabe, oh, va là-bas. N'importe quoi. Est-ce qu'on a parlé de toi? Gabwane de mwanzama hiyo amelele. Raso ule abe unyongwenza udwele. Bano kanga mambo ya mga mambo pasoka po mazahidi. Misi do nyanyara. Si mwatake direct endeza. Na bon la plupart wa ucho waririma hiyo. Warongwe duwanza wendeza. Wako kabalazi. N'importe quoi. Ondume watu na usuja watu na usubito watu. Gochoko baki juskaka. Wakomori. Gojo baki hata nsundai. Rurumie. Zemvuzanyu do urumie harmaze rezo sosyo mlodea. Zemvuzanyu do urumie za komateni mride yesirambao. Zemvuzanyu do uhima tula mwenye berongo sohenda. Mumpwe magozi. Mumdeye. C'est ça. Gojo jwa unide ye maudu upile mahada kada udungu wangu wabiha uduho. Hangalia banu kwa jisotu na miyakamba. Ebanu wakomori walo banu kwa juha. Mkomori tumtaha ya unafiki.
mkomori tsomtsaha maelementi yale mkomori tsomtsaha ubabufu tsona mradi mkomori tsomtsaha ya kensi ya critique hauzia communauté ya shikomor s'il vous plaît hasosoda hunu Marseille nalike konyo nzima ya ujona mwanyanya mkomori ngulo haungutabishi haumzaze mkomori nguderanjo honziani yanzi yabo homkoba subuti wambe subuti urongowe subuti ulwike beka hurongoa wallahi na Mwenyezi Mungu wanadamu wala kwa naufanya tamafiti ikahu intervene yemzazo ola kana utabishwa usikwa saya yemzazo ola kana utabishwa usikwa saya mimi deja ngwanrambua ubano wezwanu ngwanrambua mimi parce que kasida ma are do bisi kwa Japan essaye wambe gwa ibia mndu au kaya no henda mitso ba na mji mafye banga bo wenzibano mitso rongoa yabungwa joka uhawa behezo no desao hadi ngosha kono ni bauso au kama msuone mwanadamu John Dunga nrambio wokachacha duniani ngamridinza beba msuona ye mwanadamu John Dunga beki habala armu ni bale ndio ngamjo hima ya fume kajabala armu ngamjo ugombana shinrume iyo ngamzambo raili nyunu wona ngamjoni wona un jour gejo kinchaziji jamais yabona rfanye bwa tukufwa komor relensi be communauté ya hatungio kumendo ni communauté shufenya alike konyo nzima heni ujona mwenyangu tabishiwa intervene mwenyasa sisotolero heni ujona mrungu ulowa intervene mwanadamu la tutso ulowa yatimiziwa heni ujona mze watu mkomori hanjili wangu tabishiwa rijua sonsi pia intervene wajoka yabo waonese usuja wa hao waonese usubutu wa hao wawane jihadi na lilenso ufenya hani mlia kesuja ni mwanyanya hani mlia kemsubuti angabo baluga monsoka ya bahalu balona da muwajibu anselin wanadamu walo wajibu walo bala pia katsina makeltas o walo bala pia katsina makeltas wanadamu walo bala pia katsina makeltas c'est ça Vanua nuahinda wangu mama biso nso ngo dona papier katsina makeltas yabo communauté ya komori pia le Marseille katsina makeltas harma mabango yabo kilitse intervene katsina makeltas c'est ça Rewalone makiltasi Rewatone makiltasi Ngo mafenya Nadikesha na mboda riwanilie Yepo ya hapa Ruwanilie sharafasha hapa Ne kiltasi na kiltasi Ngo jojo kapuka na kiltasi Ou djuro wane da mwenjwa lo en danger Ou djuro wane da mwenjwa lo en danger Ou kwa jikama nimruto na kiltasi Hahiyana dulwa mwetsino Yotsona kiltasi hahiyana dro harumetsinu yaboga nimabyeninyi wahara yotsona kiltasi hahiyana dro harumetsinu ngawona dro washitaki ngawona papier ntsina wambie realite kwa na utso hubeha shamrange uhara ukantsina papier ekahuro josohan ye problem lyo kwahiro ngerjira be kwatsomra jesan Wode ufenya wa hatu. Hey, karansi na ulisa. Ulisa. Na like konyo nzima ribenzani. Hauzi ya buatukofu. E communauté ya baraka ya Komor. Na ribenzani. Ritukuzani. Rijuher ke konyo nzima. Rona mkomori ngutabishi wangasiabo na rijuher intervene. Rona mzaze mkomori ngutabishi wangasiabo na rijuher intervene. Na rirotso uhara. Bewa zazatu ngwa tabishi wao haku ngwa deranjao haku ngwa buhao zemamana za hao ngwa deranjao monziani devant nous na rijone seri jwa ukamba ikliso harmo communauté atu wazazatu waluka tranquille kawaru hamonziani bange juhede hata wallahi nga jodo himo mabango neke dini urojaru ambilo nike telefonia nike portofeya niko mkoba nge juhede hata ije wakati wa helilo yekara hanzari bale comportement ino Gejuenda taiji wakati ulomba ukaya ngojo gajodo himiliwa hasbabu do uhara nike portefeuille nike téléphonia ça va arriver un jour si on se laisse comme ça ça va arriver un jour vaut mieux qu'on se réveille maintenant
pasonge jonde ataji wakati ngamjodo himilwaje wa maongo toa kututoa wa uhara wongo jo utsonga izozi waswili. S'il vous plaît, narike konyo nzima, narike wanadamu wa ani wa somo jani ya moja, raha izozi ja waswili hauzi ya watukufu. Sikanza lance message ambia wa Komor ikao wenjwa hao wenjwa hatu sula la nese telefone woshishio juu hama hadis ike telefoni hisamu rido na message zinjiza wanadamu wenjuka ya vanuga wa telefoni ya explosive vange wa telefoni ya tsambalia gamjoni mwambie ni ezajilia manyanyasi ka ufundi ya usomeso universite ye fundi uo ya usomeso universite hajiliwa ni kafa ikao lot zero iho Komor harmumraya wa Cap de Lion iho hamramba hatliye telefoni en charge haka telefoni na bale telefoni ndio en charge ya bonga mambo ukaya mimi bangu mujwa uzifani wewe ba hujwa uzifani sonti pesu jwa uzifani ye telefoni explose o wandu wakarama karte waishi ya yepa e mwanyanya sola haro hale zito hapasu hawa uso ye mihona zingare telefoni yiunguha ile mbele ya yenyama yabonga alimwambia oni heni mwanadamu haukasonsi pia ngarumia au telefoni sonsi pia ngasima amurone zele portable kabati mkomori utso amurone telefoni ya on est tous amoureux de nos téléphones do ujifahamisha mluna tsono kati parot liye telefoni en charge tika urongo wakeja explose yawe mwanyanyasi uo haparot le telefoni hadorumia plusieurs fois chaque jour zile wasuli mwanyanyasi uo hapasuho uso haruhale zito yemihono itsambalia gidan de koma uo fundi mo universite ya Komor uyeshiho hamramba yaburka umabia ni bwa tokofu heni mruikao ngene telefoni ya haukaso si pia ni mruge na telefoni mruna evite homete telefoni en charge arlite na mruya dorongo telefoni iyo conseil na jumambiani ya ukaba nige jom kenisha ka uparo zifanya hurumia ya telefoni geja explose hurudi hurumia ya telefoni geja explose hurudi hurumia ya telefoni geja explose ya demoma je explose haukaya mone za hunde mwanyanyasi Mkomori Mwenyezi Mungu muhifadhi Mwenyezi Mungu amnike unono sirabaki rangeze précaution ranguleo eke telefoni déchargea et ujo hupara mwambi ukaranti telefoni chargea ngenje ni répondre shausi ni pare aba ça parce que zinu zombo za mzungu re amino kaya sisi sile nazifanya swa Komor shazifanya wangabo zikao zilona piesi ikao zo ujua wafanshi Hamas ye masila ijaifanya massacre ikawa tukauzilida ide makalima hangu ya mwiso haukaya tsono kaya izozi jiri karjao na wanadamu wa zamba na rezo sosio shema na nzambao yoti histoire ya ukaya ngam event chayo histoire ikawa ya jiri ya fundi l'université ya tuye telefone en charge ya kaurongo ya telefone ya explose ya la wale jitu ya pasu hauso ya la wa mihono ya nyamale mbelea ya boizo nongo za kaubidi rirengeze précaution riti neglige watokofu atampaka dayabo gamtsa usamaha yeka video inutsoka atsinjianai au yeka video inutsoka tsaba makalima mai haukaya izotilizo mimi na Johanza Nzambe hau na Johanza nabe ikena benai shanjo ba Mwenyezi Mungu kazo namba o tsaba makalima ikao ya mrali natke konyo nzima ribenzane ranzane runese shosha kwa mwezi ya Faransa henu jo tabishi wa rihimiliane henu jo derange wa rihimiliane riprotege bo alo harma hasara do na shohat no azaza hat haukawa do abu hawo mikubaho ne telefoni za hao msana dhahir deva ya wa Komori wa tsosubuto intervene baina alfani lango bas rito uhara likekonyo nzima lifungeshana mboda heni mzazo jo tabishi ngabo Mkomori na subutia intervene umlwatsabe ukaya mide na nzonrejei na kaya ukaya tsijanga mjula wa nojosu kwa hangu wa mwisu wangu Mwenyezi Mungu Jabbar chatsi mwanadamu atampaka dayabo bon merci beaucoup longue vie à vous tous la communauté comorienne et comorienne